Shuti zanjye bavandimwe rero muteraniye hano kubera ibibazo. Hari imitwe, hari abantu benshi bitwaza bagenda mu mitwe yitwaza gisirikare, ahaba bakuru cyangwa abana batoya bakagirwa ibikoresho. Ibyo bibazo rero bikagenderwa n'ubukene bafite, imibereho bafite, ndetse n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Mbese gushorwa muri ibyo bibazo biterwa n'iki? Ninde ufite inyungu kuri ibyo bibazo? Ninde? Dukurikira umukino. Ndiye kubigisha indirimbo. Umugore mubi yaraye yiyahuye. Soma. 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 Umugore mubi yaraye yiyahuye. Soma. Funga amaso. Fungura. Ndiye kubigisha ubugome. Murabyumva? Ndiye kubigisha iki? Ubugome. Wese muzajya mubona. Muzajya mugira gute? Mumwica. Sibyo? Wese imyaka. 12. Wese imyaka. Wowe? Mwese mugiye kuvuga ko mufite imyaka 18. Subiramo. Dufite imyaka 18. Noneho rero mugiye kwiga ubugome budasanzwe. Muje gushaka ubuzima. Murabyumva? Ngiye kubakoresha nk'umutwe witwara gisirikare. Murabyumva? Sabura imbunda. Imbunda ni mama. Imbunda ni mama. Imbunda ni data. Imbunda ni data. Imbunda ni umugore. Imbunda ni umugore. Ha! Unabana bakoreshwa mu nyungu z'abantu bwite. Bagakoreshwa mu mitwe yitwara gisirikare bakasiga ubuzima. Murabona ko ari ibibazo duhura nabyo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Byuka! Watu wanatumikishwanga mu makundi ya kijeshi. Watu wanatumikishwanga mu makundi ya kijeshi. Watu wanatumikishwa mu makundi ya kijeshi. Watu wanatumikishwa mu makundi ya kijeshi. Bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi. Bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi. Aye, wanatumikishwa ngo sababu ya umasikini, oh, sababu ya ukosefu, oh, sababu ya kupata maisha na wenye siasa mbaya kwa nchi zetu. Aye, aye, oh, 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 mama, aye, watu Bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi. Bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi.